The Varka Gram Sabha convened on Sunday to address a range of local issues. Key topics included calls for the inclusion of Roman script for Konkani, concerns over stray dog menace, and objections to amendments in TCP Act 39A and 342 related to land conversion. Additionally, the Gram Sabha voiced its strong opposition to this unban event. The main मुद्दे इल्ले म्हणटा ते रेजोल्यूशन गेले म्हणटा ते आमी रोमी स्क्रिप्ट टू सपोर्ट रोमी स्क्रिप्ट आमची रोमी स्क्रिप्ट जी आसा न्हू that should be given or granted official script status along with Devanagari script. So आमचो एक रेजोल्यूशन मेन रेजोल्यूशन आमी गेला सगळे लोकांनी एकठांय जावन युनॅनिमसली हे रेजोल्यूशन गेला. दुसरो मुद्दो म्हणल्यार स्ट्रीट डॉग मेनन्स जे आसा गांवांत तेंय बी सॉल्व करपाची गरज आशिल्ली. सो पंचायतीन आमी एक इनिशिएटीव घेतला आनी एक ABC कमिटी दॅट इज एनिमल बर्थ कंट्रोल कमिटी रजिस्टर केल्या आनी ही कमिटी रजिस्टर जाली म्हणटकूच वी वील सायन अप विथ GWAT आमचे जी जितली स्ट्रे डॉग्स आहा गांवांत तांकां स्टरलायज करपाक वॅक्सिनेट करपाक आनी हे भाशेन ते मेनन्स जाता ते भाशेन कंट्रोलान हाडपाक. आनीक दुसरो मुद्दो गेला म्हणटा ऑर्नमेंटल स्ट्रीट लायट जे आसा ते जेन्ना लुइजीन फालेरो बाणालेचो आमदार आशिल्लो तेन्ना इन्स्टॉल केल्यो सुमार 30 years पयलीं आनी त्यो दे आर नॉट मेंटेन्ड आनी सामके ते डिलिबरेटेड स्टेट म्हणटा ते भाशेन लांबता कोणाचेर पडोन कोणा जीव देखून वचपाक शकता. इट इज अ रिस्क टू द कम्युटर्स फ्रॉम कावलोसी टू मारगांव. सो आमी एक वरस जालें वी आर गोईंग आफ्टर डिपार्टमेंट इलेक्शन डिपार्टमेंटाक लेटर केली मागीर जी तुगेले MLA लेटर केली आनी वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाक घाली म्हळ्यार अजून कांय एक्शन जावना. सो आमी सगळ्यांनी रिजॉल्व केला आतां दीस टायम वी ऑल्सो सेंड अ लेटर टू द कलेक्टर रिसंटली. सो हेजेरूय बी हो मुद्दो येयल्लो. ओके, इट इज कॉजिंग अ बिग रिस्क टू द कम्युटर्स. आनीकूय इश्यू येयल्लो म्हणटा तो TCP एमेंडमेंट करपाक खंयचो एक्ट तो 39A आनी 134(2) फॉर लँड कन्वर्जन. सो हेजेरूय बी आमी विरोध केल्ले आसा. सन्मान हय आनीक इम्पॉर्टंट हय विसरलो सनबर्न ऑल्सो वी आर युनॅनिमसली अपोजींग सनबर्न. कित्याक सनबर्न म्हणल्यार फकत ट्रान्स म्युजीक आनी ट्रान्स म्युजीक म्हणल्यार ड्रग्स आनी ड्रग्स म्हणल्यार ट्रान्स म्युजीक. दीस इज कंप्लीट इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर. सो वार्का विलेज पंचायत has strongly opposed South Goa as a venue, not only South Goa, even Goa for that matter, as a venue for sunburn. The Varka Panchayat launched an initiative to support children facing reading difficulties in Konkani, English and Hindi. The center is designed to help children build a strong foundation in these languages. We have taken the initiative of starting a center in the Varka Panchayat Hall. Okay, this center is a very good center which is in Boda, Habit 365. Okay, this center is for children with reading difficulties. So they can have reading difficulties in Konkani, English, Hindi. So this center helps you with the foundation of the language. So the ones who have reading difficulties can come out of this problem. Like my own son was in the center and he has improved. So that's why I thought, why not we give this facility to our Varka villages. And if you go to the center, the cost is higher. But thanks to our Varka Panchayat that they have decided to give a free hall for our villages. And we are going to start off the center in the Varka Panchayat hall with our village school first. So I would love every villager to take advantage of this and improve their reading skills. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.